benya me ohata mu nkuma chi obu mfompa wa epo so na nso na chinkansu no wama yadadwo nkupapa bi so ama ade akyen ade akyi se no na wosensam hodo a efaman ho ene aman ahodo so yama wonso nya bi etie ne yede bre wo se ekoba jasisem premo no nsia bre mu kase ye bo sa bre ya wafidie na da Sompa 106.5 FM eno ye nkran de no na nso wo hwe a woda no 93.1 headquarters no ehwe adabraka asantemamu sabre kro na adamfo pa radio France abrochimamu Paris wono nso agensempei wo to petie 101.1 na no wa hene champions Sompa press mo wo mosom e wotakwa na 103.3 takura de Sompa nso de nam sabre bono ahenkru sunwane 98.9 FM na wutie fra lajibe kwa na bro sanum night market hwa etotofamu a na atwam eti mu shanton mo na fa akofa kwasimfum mo wafa sunkwa ho na kɔ ahafo ne nyina 98.9 no na kɔ akiri sa na busua bono afam no ukɔ na po FM a 90.7 Sompa nkransa kingdom ho agiba bia na 106.1 techima Sompa eno nso etoto petia ma ebusa sa den station na Sompa nkwa na area ha na udru dom ahenkuru nso the same thing 101.3 eno nso Sompa doma agiba bia eno se hunti na doma 100.7 se da bi ene party se no nyadea ye de be kame asase paso e doma ahenkuru ndi doma FM so wafa bi kene so ban radio ye live for www.somponline.com nsemi nyina obenya bi na wati ahwe yewra tabo ate na damenti St. Augustine wode ye nam so wiase nyina apa no Sompa 106.5 FM Accra na Sompa FM live YouTube no decoder no so ba FM stations no wono abusua e wo ho anopai ekoba jase sempremo wono na aso yemu na tete wodudo 2074 woje ababa na afi Dr. Dubuaten wone Dr. Kwaten bibia ebesie no womo na betumi ama enkwana yetentiama ye Endpoint Homeopathy Clinic na mom ansa na aduane nso bibia beko mu no ya efo anum ekra wo se ansa enti na wo so ma wo se hia wo Leicester Company Limited womo na ye ya toothpaste ni toothbrush no anopai wa boyan ama yesena ye fita tichu no white no ene ye de be nsem na ma de di akotene no ebini every US embassy aba eba manechem se Ghana phobia one more person one fa bronya ho ewe krakasa na world cup ya ye bekwei womo ede kwatena ho no munyina yie na de ebe womo we nyina no se obati ase yi a je amamra no wunnim kosi ase na no na yewra Justus Atayaba wono nso otu yemfo se Ghana amamra constitution emfa ho se wako school na wonko school e wo so ohunu University of Cape Coast UCC penning for abo penning fufuro bidin eso ombeya vice chancellor eye hwanea Allied health professionals ya wonu wo kolebu wo mo nso ati wo ho gummonten so ye kire bi o na eye die ntira ye de ba MPP amanyo kwade hia wanom ewo empatase ye no ewo atwema mponua abato mpesua so wo mo buofu wo mo haw ne sei ene abusua be kwa manone sa America mampani Donald Trump okosra acha na mampani zije mpenyo na nkobo no ne APPIAH yede ne nyina eba anopai wakenkanfo ye triple A man eja Apam Dadaa mene Abena Badu ADEPA KWOFIE Ebusia ensamno enchemu enie ye fasia every US embassy wanam akache na krata ye da meneme consul general Ora Elliot Fatigue wono enanesa ehye krata ye ase na wabo amani akire mu se enche na FIFA World Cup no baba be hyehye so na ye nyina ye nim se Ghana de hye de ye gina mu papa yes abelaba no na eso ani eso wa man bia ade hye ka ho no oman no etimidi achitafo ema won mo ba na eja wo mo so baba wo mo nsam ye hye goal no matiem goal ye hye kwana na won mo tiem na eja wo mo tro support e de ma ye players na opani say afi bia anasa ebri bia ye beba World Cup anasa dwumadie bi ebekoso ewo US no ya adehye bi ebe free amahodo so aba no wobi ohono a ebri a ye de ama no ese onfa emedi sa dwuma no na onsan konyi nchi no ebre no so a wonko
no wape baabi akwatete no atelenku na we dia wo mani abrepa owura Elliot say afi wakap wa wonom ebebo no immigration panimfo a wonom ewa US wo mo ebie wo mani safe ana afei wo mo de ne magwa kwamu a se we supporter ana wo baba betai wade hye achi na wo bra so na wankwa akai hu se enye immigration mra na eno no ewo kuro ni munko na atiatia so na emom sade yampani ka se okwato aboa se wasi wunua so a ka kira ne se so ye so nka se so me so no ana so ne so no bia no afiru so wode ba so e bia wunua bi a kina bi enko no so benya sa akwanya no wo kuro si bucket ne de aba no wo kire mu se yesa be ha dwen wanka se be ha wo man a wo firi mu ba ya wo bedi san fredi ma asem no wo man ne so be ha no afei wo mo ebe ya so brache se wo mo etam so a wo mo enko no wo kire mu se wo mo de mu bengina emra kete anu a wo je ho anye wanka sabe hu se wo mo betwe waso infinhia bebre na ansampo ene yebeka se o sisi ade ya gum kakra de ama no wo hwe kra sabre no agba akokra ye de ye hwea enye yi owura Elliot de ne semba wiye e wa bra wone Sompa kase adehye ya na US nsam twerofo so eka ho etwetwe komo no se immigration panimfo a wo mo afa ho no wo mo ade nyema gugu akwamu enti wo ba ene kwan ya abefa so abetena ene baabi a wo bedidi ene baabi a ba bibia no wo mo hwawo enti no bra so a wo person toto empene no a no wasan kokurom ekwa je sesempre wono ene kutaye mu adanse hu ne mapapa ni nyina ne nche ne wo de wo de hyase de ade kwa wie contractor fo wo manim anwu ase nyina ye wono a anopai wono na aso ye mu a ensempa ne ye be ede ama wo na ye da so a wonsenu mu a se wobeko obi ma so na ehọ mra wobetumi adi so pa na cha se wo kuro mu mra no nso no woni musidi esanse ye kan asem se wonim Jehova wonim all right enti se wonim man mu de enso asa tie bia o man foforo de se de wutimi di wo de so enti no betumi adi ehọ nso de so enti kokobo a America fo eboye nyina no Ghana fo yatiara na eno na ekuo bi a efre wo mo di bosses family wo mo nya adaje se eba wo man ne mra wasa timamufo ne wo ma wo wo mo eka bomu nyina edika so bomu no saafo no hunu na wo bese wo ma nkwa nkofom esanse tworo no kura kase emra no so obi di society a eye eno nso wo mbehu a yama mra constitution mra ne nchema wo ma ya da na boson kase ekoto so ne da ne da no eno ena wo se wo no hunu na eba ne sa ama asetena no mu aye mre ede ama won enti aba asa no wo mo to nsa frɛ senior investigator Commission of Human Rights and Administrative Justice. The affair of Moshraji, no? Yewra Atayaba, Justus, Triumph. Na, one woman cocobon como. Was say, Constitution a young one and mamrano, and Fahon, say Wakosuku, Unko Suku Nubi. Woman Munkwa, dear Merano was I say. Natural Zemran be this say, ye, and son a bit me a disono. Jew, and what naturally one say. Constitution, dear, it was will be a etimisia. Them not account of ignorance of law. I say ignorance of law is no excuse. Which means I say minim enti. Which means any ignorance. I know wow found the entity as well. You see, I know some chef from Mama Daruma. Which same for right. TV so radio so social media by. Ubi any the left and then the right. It means na fa kunkase minim say dema era or AGYA enyeboni. Them not account the PFA say ignorance of law no excuse. Them not account the school that they carry and call them tamani eco school. It means say both say obi emre school. Moba pra 7. Ebe bom na near class. No clock eco break. Me na emre. Nana ye mra constitution mu ade na omo sa de hye ya de chim e wo ye kola na de chim e wo mo frase e be omu nyini a e be ye part and parcel of them kaya even school ko mo pose be a friend of government na ne ade ya omo chiro social studies any sa no money na no e ye kwa omo fa so e cheche social studies me kai say no more cause we say know your rights ni sa no money na omo incorporate ni na e wo edisum e wo ye mano e school say nana e wo court no already no me kan cheche nkwani be wo no frame ansana omo de anyini eno era Atayaba Justus Triumph on a senior investigator Commission of Human Rights and Administrative Justice Hoshraji ewie no na was hand beto so HS woman ya mamra constitution no obia sade se was wodi so na won toto na se na enu achi nso kra obehwe ama obi nso edi so nti wo de ye afutu ama Ghana fo nyina
Be on the right say or the idea be a man who aton say san right adena oye eno so ekutiti ankofo right eno na eya na mra no etwoma so say the mid kan etre eliam say obi okonya also otunensa nemu otunensa na say trawo body no ekobo obi body a ehọ na mra ne ene obedi enti o right na one also say right no enye absolute yo no mebu ma oye mra no kwati meji right free for example you have the freedom of speech okay yeah freedom of speech wo ho but in the case of muntie for the case no omko kan sem bia ne because omo kama mani etwe o mal freedom of association or freedom say to join association freedom to even demonstrate mum your mra so diso and na why demonstration the right in there as you say a right no e won a limiter o say do e because say tra sa limit mra ho e adwuma pa mra nya adwuma obi twoma twim the phone say mra nchewa mra ho but endi wa e na because mra nya adwuma mra so de e adwuma but sometimes ya timamufo no e na ya ma ye ho nkwan eno no ya timamufo na mra no ya say be ye adwuma no esan say emra me pa acho nka ho nenso ye ntimamufo na ya me pa acho na we de afi na we di kan afom we de hu ne mobo yi honorable de hie o ene ho ade a we de na nom na ho ensem enti yewrata ya aba triumpha wono ede nkyerɛkyerɛ kɔma the Bossos family network ya wono mo wo atoya tifi ene na afa enti osomafo kwa mu usu kwase ena yewrata ya aba se wona ya ade masompa no ene ka ho fa akɔkɔ no bra no menkasa ngum na sa nkomodie enkɔma Ghana nyina esanse aha ene obi atie Kratse ye damanimi every governing council ye no University of Cape Coast UCC openia wansa nensa ehye kratse ye ase eye ora Gideon Enoch Abeyikwe ya woye Esquire woye registrar esanso ye secretary ADEPA council no na empanimfo ade apiedwa wonom akire mu se ebre aso ese wo munya nipa foforo anopani foforo emobe vice chancellor ewo UCC suapon no emo wo mo ekeka wo mo ani no na opani a September 2025 afre twam no wo mo bo ani din ma wo ye pro vice chancellor ya wo nukuro ya wasanso eye acting vice chancellor edema suapono upiemo ewo UCC ho no mo a wasanso aginemu edema Ghana Tertiary Education Commission GTech ewo suapono emo enye obi ase Professor Dennis Walanyo Aheto wono ena yeboni din na empanisa ebra wanum aboni din encha wobehye na adwuma ase no eye osana August bosome ni de di kan afimo ena obehye na adwuma ase se UCC vice chancellor na ushemu a Professor Dennis Walanyo Aheto yi wanum kiremu se efribra UCC wanum eteye afi apima hankono aduosia emienu 1962 ya school no empanifo kura nkakra wono so breso ya wono so ebeso mu no wo mu hu na tu hu ache honhom ehu ni modern mo a wode ebua hia no empo ebra wanu bo ni din ema ne ya school no eye pro vice chancellor no wo mu hye na ho keka ene ahofama wode ya adwuma na eso ani enti se braso esi wo mu probi amana ye vice chancellor nkasa na wanuma ye wo mu consultations wanuma ye bibia wie na babia wo mu bekobia ana nkomo wo mu bedu bia no onu ni din ene ye body a empanisa be queen ni din ese no akono enti no aye bi danso wo hono mu aye nkofa nso nyame ye enko ahayo enti wono ene wose ye de ma no enti ni nyankopon aye adomu ade empanifo kanyina ene sei wo mu anya panifo fra wono obeye University of Cape Coast UCC womo vice chancellor Professor Dennis Walanyo Aheto nyankopon ya adomu osana August bosome no ena ni dibre nyina ebefrase ene na yamane congratulations na mum ya Leicester Company Limited womo ya toothpaste no se wakasa domu die na da se bo a yebehwe ne Greenwich Meridian line se bi da ne se asenko a ohia Leicester Company womo ya toothpaste ene ni toothbrush no na ba ne sanso na o vice chancellor eno no wo de twinese a na wo lecturer ote ho fabi na ma students ne so afom ne sebrato papa ne Bristols no brushes no kura no ene kumie no nya de etimi pira osiachi nam ne bia we ya making ISM fnama ewo ba bia anopai wokutaye mu ena nsem no eduru wakache ewo bia hodo bia wutie yemfiri kensta bia mu live eno Sompa Duruma 100.9 edi demo a enya asamaketoa ena political information center eno kuruja ehonso the whole dem allied health professionals a wo mo kolebu wo mo na asha ase atwe nkontwe bi se
enema bi ikoso empenense se wankasa otiri ho a yetimi yiwa yibone pa ene utiri nse enso ne yayiwu na utiri nso ene akuyabati nse aya yenyiwa akuyabati style na saasemi ene nam so ama wo mo se sompansa ntwerofo ye ho se bibi ikoso pa na enkoye ne yebom amane a se tie bia enam sompapa amoso munti ya mpanimfo ahunu no wo mutu ho na montem esanzamo no gidie wo mumu enti asemo mo so ne betime de afa ende sa wonu maka no bi no mo de awudi agro o meba abeje kura no wo mo asan asi asem no they will bury the story enti mo no de mo nkana mempaniti hai wontie enti we acting president edema wo mo federation no Edward Ayem wono nene na oponchicheku edi nkomo kira amane a wo mo hunu no wo ho ne nso empanimfo abom mfi taduku se won mo hunu hwe ase kolebu de wo mo hoto wo mo enti lab technicians no wo mo na ekasai ya o utie ya o hweye obi bia so a abeka ye ho ewa ha ena no pay allied health professionals I work kolebu ya nanti Accra ede chre se nyama ekoso a enye yede na anape nyaye kan ni se ye hia se ye allied health directorate no nyoma e wo se ye de tutu akwemu nyoma inshisha wo se ye nyina ye nka ye ho ne enye na allied health directorate no embremu na ye appointee allied health director Emaye over 22 professions yaka ye ho abomudie anka we enya ade a ewo se eche inti anope asema ye ka keke ni se ye ni eso Jumedia Ministry of Health enam chief director so any stakeholders aka nyina eso eye eno yewra Ayem Edward we acting president at the Federation of Allied Health Professionals ya won mo kolebu na won we na ye bo oboso se na ba se na you has for no bi nso kura ni masesa se na won mu adi kan poni na ya fe na yesu a ye beba Dr. Gloria wono na ye PRO edema Ghana Allied Health Professionals amagache candidate ho ne dia wono nso edito na oponchiche ko enimu ni. And yes, no, because without us, no diagnosis ain't me 100%. Yet I accurate results. I had it turn out. I had it banu. And am I to me? If so, I did share. I suffer. I for it is somewhere. Until here pass it. No, Dr. Gloria Amagache. One on the APPIAH at the Ghana Allied Health Professionals. What then no ponchicheku? Yamane before the new grooming town in a boss uncle. Abusia yewemu ewa mayosemo na yakopemu wo MPP amanyoko no adehia wo mo ewa empatasie no ewa atwema mponua abato mpeswa so asante ematamu na yensem twani ba wabedu edensem bi aba na ekiason adehia yi ekiremu sei wamo omo akodoi ese wamo eyempanimfo ewo MPP ekuanim ewo mpatasie ho na ebra panimfo ebie forms ni muto ho se wa pese otoaso ana ofoforo bi a wo pese oba bebeye pani ewo constituency ni mu no ubetimi afa krata wamo de sia ye wo yo enipa be sedua 940 ene wo mu kirem se omo kwapeke forms ya wamo ye old executives ya wo pese wamo etwa wamo dibreso na wamo de wamo ni so ma fele forms ni awie afa wamo asubmit afa album ne baaya die edi eni mfonini eni bibia ewo mu e kire se asemasi anaso benten or contest for this particular position no wamo di ni enipa aduana ni nyina wano taya pai wamo so wamo hwehwe mu kakra wano ma ye no allegedly wamo ehu se empanimfu a wamo ebu constituency no executives no ebi ene vice secretary ya wono wade Owura Ransford Atta afei constituency chairman Owura Collins Adey Owura John D Ofori wono so oye grassroots member and a deputy women's organizer Madam Mary Asante Esiedu enipa be se enimi wano muso yempanimfo ewo constituency no mu bi wamo ana etechire wamo muso muhwehwemu a wamo aye no esan say wamo momo eko ede ama yopani Kennedy Japan
ana womo ayi womo a womo susu se womo wo Dr. Haji Mamudu Bawumia ne camp no womo yi womo nyina edi afrim nipa besa aduanan no enti no empanifo se womo totosra MPP nekefo afei empanifo a womo ka bi wom ewokuo nimu sei we dia womo gitumu enye ye china esansa ebra womo kwa file forms no ena sampanimfo ya bobo womo di forms no ehye paase na chese womo di asie eso womo file womo forms no kora enti ana album ne ba ya womo di nim no womo ka kire panimfo say with immediate effect wanom womo nti bibi emfafa ho enema bia ekoso ewo MPP party nim especially empesetia aha e ka say ye ni so ane yeboa. All because say election no must be free and fair election. Because untimi me organize election na umfango show them na winyin kofuku bi eze sa kofuku na mimi susu say umumeye delegates say ye kwakwa vet na ya raise this concern yes sa kofuku ni nyina forms ni wonti ya bet mu nyina out ye bia ko fill forms are mistaken because of that ye gina so abet mu nyina then ya so party mu sa beto senne me na be frame meeting okuma obi a wase me boa no won ka meeting me akwasi krabia am ya chairman no me na frame meeting abatu ehunti onipa bia da woto so aka no koya wo hu na kebe yi nipa nyina firi mu a na ko no chairman no no frame meeting no enkwade wo mu nya watete wona ma ba ye president won dey yi ni firi na ko we consequences so za omo na dis 2 meals ama abante a won ba ni commando a ni din ade John Ofoliata na ho tadin eba ha commando a ana yase emperatia na we dia do no wa batumi a me tifie no wono ma ye on oppose so nko no oppose sani sa hunti me mo yi me afiri sa me ye ba wo me ni penti nti mo yi me sinchan ana se mo boa wo de se Canada Japan krofo ana mo pesa mo timu kuro na mo pre ma Canada Japan ye koto aba so Canada Japan wo enya ade hunti na wase mo yi me firi MPP executives ya yeyi wo mu die free mu ewo wo mo empani dibre ya wo mo kwakopre ewo empatase atwemampo nua constituency ewo Asantemantem mu nipa be sa duanan wo mo buo free enti we dia wo mo ba ne bokoko gyan nei entuntum wo ma hye nyina no e ya desrede ya wo mo sere empanimfo se empanimfo meye bibi emfa ho na esa wo mo die Abam no mudi nim no wo nim so amoto forms and wo nim say wo se ye file enti se ye kwa file no obi dia question pass na abam ba ya ye di nim dia wo ngiri ne wo ngiri kira wo ni ensem twani ba wo bedu ene di nkomo baby abetimi di wutiri ato ama wasomaju wo no bra wato adanse ho ne ma papa e de afiri na kwajoje si company limited ko baje sisimprem mo Asantio Steve for Abona Baso se eba distribution wonoa afi adwuma nokore wo mu nso a wono sanse ne ho na akwa otimi ka nokore kire wo e kire cement dodo e de fra anwetwa blocks ne dodo e so onya firim enti ankoye ne saa na chese eyowo ka nkra na wakwa akofa de esi wo e da asebo e bedwuregu eno enti no wo de saa ne pai asosompa asene wo ye kasa ebo bie mu se ya ye mo so nkire wo ubesi fie nko ade a na wahwehwe no wono so waye semframa ne nkura bata e wo ba bia eno ane so obepusu ahomai 0204 355-040 na wadomaje oso Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubuate wan Dr. Kwaten wo se ye kase obi nya hwehwemu pa hunu yade ene Endpoint otankwaduo no wayi ne mirika esanse ho no wo lab technologist wo aya lab technician fo no bo na na chi a wo ndo koma wo finalize hu se we dey accurate no saafo no bi na wo ye adwuma wo Endpoint ho enti won kwana eso pese etwatia no wono behwe petatakrama hunu yade kora a oye saa ne ya twa yade na firim na fe wanya won kwatenten enti ekrono ma bo hia na wahwe wo makira kwa Asantema mu no wono ma wankra nyina nso moko share signboard spenters kwa no so tema se ko na so hotel hwa on sabeka won ebia watachiman ema ne ma mo hu yi na da ben na meduru nkran hanso hwa wono mo ho 0244 867-068 0244-867068 Wanma homa anopai wamukuta yimu titi hodudo ya ne ya na abefo kwanso ne 2074 anopai waboy aboso pa na ye be nsam ne de amawo minnim yade ete so oda wako doctor ya diagnose ahu yade na so say wonura sa unya 2074
eno na DHC wo mu ntino FDA for stamp kase kutu no wo mu de team so se fie bia hia bi na emom akoda wonya ni mfinhye dunan ye nkamfo ma no de wo ma akoda no fo ana wa fa afuro wonso ye nkamfo ma wo ena na no nko bi bepem abom se Apam Dadaa no ye na no menum ye da me dai pa opemfo na mse ei akura no be sore no wa kontokwa wo ye misanse wo pentem apie wonum se wo be se wanyina wie ntimesra wada mennom kopem se wo ba wo wie afa ho afa aba ama akura no otwa no fo eba ne sade a mo timi fom ne sebrato enti anopai baby eto nro bia ho ne bo nso efo 0246 073 498 anopai wo mu ne kuta ye mu a ensem no ye be edema wo na mo ye atwuse fire street paste and toothbrush the Leicester Company Limited for wo mayo no na wonum ora haje no entimi adwuma wotimi akasa wo bedwam akasa wo domu transportum ama bibia koye anopai wo mu nti ye mra sisia afi abusuya yedamase ene etwen na yemo akwa aba nso so yemo akwa aba yi no na abusuya ma yenwura mu ewa amano ne nsem mu na anu ya na eja na sopa America Iran wo mu nyina ntembetimi adwo no sede mpanimfo ani abere se ho de bokwa nkeye ma Ghana mampani kura de na no to so sa no brebre ma baato kasa ya na ya ekanya abufuo ni se hunti wo munya topa ye no to ne atuoto no na wo mo mfa krata ne ano wo kan ye no mpanimfo de akwa adwendwene mu ampa ewie ye na US wo mo kansere fo no e ka kire mpanin Trump se kosi se kansere ebe kasa wonko mo wonko bio ehwa na wo poso koroko na wo de yesa no na wo sha se so obetu anamon enti okọ China Jinping ho so wo na ekwa akokasa esan sabra wono mo na Iran eye bia no asema Iran fo kan ne sese wo ba na betwa mo Strait of Hormuz wo na kita China sika dia wo mbe mo aba eno kire se wo mo na China wa yonkofa bi enti wo ko ho so wo kwa hwehwem na wo hunu na wo ko ya asamfo akwa kopi akire ewo mu se Iran ne wo mo ntokwa no ho nkomo ne de ense dansi se bia wo nya ya na wo nto aso na de kopi ho no Jinping so e de ba ko bi ato nanim se won se won Taiwan fo ye fine pa na Taiwan fo ase nkomo binum ase a sabio etesa akoda wodi mfinhye du nwotwe na wo hu sesesei ne to abobo na nantu aye akase ne mpoku asase a afifiri enti obese mfana fa ne ho kura wo fili enti wo pese wo de no ho na manya 18 metimi aye mia me de metimi abọ maadwe wan hwe no wo ye wofo na agyaagya no ekire wonko no wodi sun na eba na wo de nyinsa na ebrew enti nyade a wo twetwe amata wanfo aye na yete ye ho ye peyefa ahodie na ewie na ahokere ba wo masa de wo mo haw ne woni nguasa ebubu abebo no enti wonka nkere wo mo mampani Trump se woni Jinping akasa pa na wono akora ahwe mu no Taiwan na ase ayesupo bi eda ho na China japade wono na abọ ho ka abọ ho bra besi sa bre ehwe wo mo no so won se won bedi won ho na wo mo adi won ho so anhwe ya na amoa enti wo de afutu ma won se wo de wo mo enkura wo mudiem na wo mo ne Jinping nante na de wo mo hia bia wo mo kan kire no na adoma abo ama wo mo hawa wo damu nti a wo mo pe wo mfa ahodie no wadoma asoso wo mu esanse sabio wo sia chi poto kura ehwa na wotafro eno so ne yegyina na ene memene anopai kase no a na AGYA Company Limited ko ba jesi simpremo wonsin so mu ansa waham woso asene firi da ehya ase na wokuta mu abesi sabre no yade wusie na enam se eye papa nti na obia nso pa wo papa no Leicester Company Limited wono nso de ne ho bata asa papa yi se kase ne ba bia be ko bia wono me betie bi no emfa Leicester brush ne paste no friend yaz ne ntwi wo mo sen na emom yade no wode akinkyini a wonya bia papa bia mfa nkwa endpoint se eho na ombetimi atwa so tia ede ama na wonkwanda no awa na nsem a yade to a wona no pai se fe no waso afidie no ewo sompa se ye 93.1 na santimentem ho na atie 90.7 sompa nkransa na 98.9 sunwane ana 106.1 tachiman ebia na kingdom 106.1 mankasim
se takwa sompa de ye de baaye no ye na edi mu akotene bi ni se Kratsa every embassy no US embassy abana one consul general wono na nensasha se ora Elliot Fatigue was 2026-2025 FIFA World Cup ya ebe hihye suyi se uye Ghana ni na uba na be support oman ana we players ya ye wie pe kokuro mu boko no overstay na wo overstay a wo mo aboa wo mo ho eso mo du begina mra no ye hokura no sika ye de befiri mu ho aba no ye bedi ache sense ye de betena ho de beba eno bra unim oman no mra na unim ne nhyehyɛ nyina eno na yewura Atayaba Justice Triumpha wo senior investigator ewo Commission on Human Rights and Administrative Justice ekokohia the Bossos family for wo sawiwe oso na afa ya osmanfo kwam wusu kwa ase no wodo wo mukasa se o mayimra ne nchiama ewo so obi esua na wo hunu Governing Council no University of Cape Coast UCC penning for Brason womunya penny a obey omo vice chancellor na Professor Dennis walanyo aheto wono na eja wosefa tentini dini aba osana agesibo some no ni de di kan obehye na dwumase yekopie mu wampatase ye no ewo asante emantemo atwemamponua abato mpesua so na mpatase ho no MPP adehye a womo se wamo kwapem penidie ewo MPP amanyoko nim no executives bi a wo ho edu wamo form so wase wamo file nipa be se aduanan 40 no wamo de nyina hyempase enti abom ne ba yen wamo di nim omo buafu wamo srampanimfo sei wamo emeka bi ma wamo ana abusua ye ko Taiwan so na ansana ye ko ho akwakodie ho nkomo no allied health professionals a wamo kolebu aya sabia ese enam wamo so na doctor bi hu obi yade ansana yasa womo yade ama womo nura ma yare saba nanso ase womo eye die ne kwan wo mefa so aye adwuma no womo nwene ho enti womo na opon chicheku edi sa nkomo ya mempeni Trump eko China enkomo a Xi China pani no de true ne se Taiwan fo womo asha se ye hu bi se womo pese womo de won ho na se womo preji firi ne nsem obegya ma ho akere won se enti America mempeni nso edi afutu ama won eno ena no pay adefo no so yasene na ye totofa wiase nyina apa no so www.sompaonline.com Sompa FM live YouTube ho Facebook Sompa 106.5 FM Accra ya wote yenka wodoma FM 100.7 menima asapa so a kene urban radio so fans empa yi bia Kingdom 106.1 eno mankesim ena afi wono ma ewo France nyina so adamfo pa radio wo mote bi no www.sompaonline.com ira taboaten wachechire ne nyina koto sefe na wo ba akọ na kohwebi na fe tie bi anopei wakenkamfo no ye ba no triple mai agya Apam Dadaa mene Abena Badu ADEPA KWOFIE ebusia da mu nyina mu ase amamomo enitie enhwa wagye nyado